Buka keneh syukur ah. Assalamualaikum buka keneh tuh. Waalaikumsalam. Buka kene sok mangga ka dia. Lebet Calik. Bener lah rokok bener lah rokok wangi-wangi tuh dicukur teh. Oh dia teh tuh sibuk damel ya teh. Oh, Iya. di pilihan mana teh? Kami caket di Cihaur. So, salah ampun. Kalau aku mah itu cukur kumaha teh? Biasa wae dirapikeun wae lah. Dirapikeun wae. Siap kala. Tos panjang gitu. Masih sih. Pamit dirapihkan aja. dirapikeun wae. Siapa tuh orang buka halanya? Lah anjing. Ketika buat takis sekarang ek nyukuran naon aing atuh mah. Kebalik sama ka dia anjing balik nih Sekarang balik